ama-shows lawa enzeni abhadala ama-deposit enze yonke into ebese lifika ilanga nangulwa uyathathwa bayahamba-ke bayele emashowini abo njengenjwayelo every weekend bahambele baye emashowini bayosebenza babuye futhi then ebese kufika-ke sekuthi uLwa kafikanga kuphi eshowini kaMthandeni ubani obazi ngeshow kaMthandeni e-ofisini akekho waziyo so first thing efikayo ukuthuka uBig Zulu ukuthi uBig Zulu uvimba ingane ingane ayikhonanga ngemdletsheni ngenxa kaBig ngisuke ngingazi nix ngisuke ngingazi lutho ngisuke ngingazi lutho ngisuke ngingatshelwanga nix because mina ngihlezi ngisho ngithi if Lwa kunezinto ofuna ukuzenza uyasho wena then utshela